social media by electronics media dorong belakan hambai sebelum soalnya login mana bagai bisnis kayak di Pramodha sendiri soalnya blog komedi kasih acu bayi pada oh pada was sini agenda toh vote taking सारा सोलम डिस्ट्रिक्ट को चार्टर कॉन्स्टिट्यूंसी तो बोलो तो इन्हें से जरा ब्लॉक ने मेन जनरल ब्लॉक ने जरा कमिटी फॉर्म खाजा मने प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट ताई मेंबर समझ तो इन्हें काशा वोट टेकिंग खाजा रहे हमो 30 तारीख को ताई खना 28 तारीख श्री ग्रेटर त्रिपुराले अवेयरनेस दिल्ली ऑफिसर तो इन्हें sekarang khumulungo kaisa sitting demonstration khainai boni bagai sino cholam district ni bishesh khainai sino cholam constituency ni tapukai bukhukso EWF YTF dai channel Tripura blog ni ngai a jaga participate khainai bagai amotri sing agenda ti kok salai tai kaisa 14 November sini Delhi Abhijan and sitting demonstration bonoti besok tini kok salai jagai tai 3 number to membership TWF reform tiri berilongi kia betul fight to channel committee member ko fight to na tai blog secretary vice president berilongi to sekok salai je berilongi kisuda sini puilao je president chok jamane se president bo bole bibinno parabarik karone bo president ni theke bospari thangai bone bagai se TWF ni president no ti bosong reform khaile tai baki a jaga o ja pre committee secretary logo bo reform khajale tai sini bus kago bliss committee election to bone te se ko sajale tai sini party ni je agenda party je raida omroti bosong ti ko salai go panda khajale bone bagai amlekeno hambai maro jotono tai sidoro bhai manjakha sire sidoro YTF de state secretary boda ko sakra